I pozdrav svima ljudi, verite ovdje i ljudi, dobrodošli na novi klip. Danas prizivamo demona koji se nalazi u mojoj sobi, ljudi. Znači, ja sam prizivao Zozova, prizivao sam Lucifera i prizivao sam nekih duhova, ljudi. Ja mislim da se nalazi neki demon u mojoj sobi, pošto svaki put kad sva nešto se čuje kao da lupa nešto tako na prozoru, svaki put mi neko lupa, pomera se nešto tako i ovako, znate ljudi. Ja mislim da se nalazi u mojoj sobi demon, ljudi. Znači, mi ćemo sad da prizivamo demona, 6 puta morat ćemo da kažemo demon pojavi se, demon pojavi se. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi, moramo da kažemo. Ja se nadam da će se ništa neće pojaviti, nešto desiti, ljudi. Da se pasim. I prizivat ćemo je u 3:33. Evo, pao sam sve to samo da vidim, ljudi, koliko je sad. Znači, sad je sad 3:32, ljudi. Evo, kao možete vidjeti, čekajte. 3:32. Znači, treba nam još jedan minut, čekamo, ljudi, još jedan minut. Morat ćemo da kažemo 6 puta demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi, ljudi. Ja se iskreno plašim, ljudi. Da idemo sad. Znači, ljudi, znaš kako se plašim ja? Zamisli demon da mi se pojavi ovdje u sobi, bratu, 3:30, ja... Ima da leti. Ajmo, ljudi. 3:30 još uvijek. Još uvijek 3:32, čekamo 3:33, ljudi. Ja se javljam kad bude 3:33. Evo, ljudi, 3:33 sati. 3:33. Idemo da ga prizivamo. Demon koji se nalazi ovdje u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi na mojoj sobi, neka se pojavi. Šta znaš ništa, ljudi, kola prolazu, znam da je noću, ali svaki dan ovako. Ja mislim, demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Ljudi, šta je ovo? Vidite! Oh my god! Evo vidite ovdje! Je on stvarno tu? Evo sad ništa, ljudi. Sad ništa. Je on stvarno došao? Ja, ljudi, ne mogu. Ali nigdje nema, nikog nema. Ne mogu, ljudi, ne mogu. Ne, pomera se sad. Ja se nadam da se ovo video na kameri. Ajmo još jednom da pokušamo. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Demon koji se nalazi u mojoj sobi, neka se pojavi. Tu je, ljudi, znači, tu je. Vidite. Evo čisto vidite da je neko pomera. Ovo, ljudi, već 2 minuta snimam ovdje ono nešto paranormalno. Ovdje ću da završim. Ako ste uživali, lajkujte ovaj video, subscribe-ite se na moj kanal, da dođem što pre do 200, još 4-3 mi fali. Subscribe-ite se na moj kanal, lajkujte video i follow me na Instagram, a mi se vidimo na neki sljedeći klip. Ćao!